Machiegni weche mag ohala. Kambi mar rabuon mar Getonganya e sub-county ma Kuria West oyaw ayanga ne chako tich kawuono to ketne sir mar omenda maromo milion 170. En sir mochiw gi kaunti ma Migori kotudore kod European Union. Kambi ni mane gedo mare ne orumo e chakruok mar higa mar 2022 yande osebedo ka okwamo. Gavana ma Migori owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi neno ni kambi ni otiyo ma ok ochung' komedo ni giseketo chiro moikore ne rabuon go. Jopur mag rabuon ne onyiso morgi kod fuong'ruok kaluwore kod yepo mar kambi ni ka giwacho ni dhi konyo gi tieko midhiero mar chiro ma gisebedo ka gikaloe e lwet johala makao rabuon e nengo mapiny. Kwa ajili ya kusomesha watoto na kwa ajili ya kujikimu katika maisha. Kwa hivyo tunao furaha kwa niaba ya watu wote wa Kuria na Migori County kwa jumla. Mimi nasema kwamba tuna furaha maana ni siku ambayo tumeitarajia kwa siku nyingi. Tulikuwa tunaomba vile tumefungua, tumeanza kuleta viazi, tukue tunalipwa juu tuko na watoto shule. Hizo viazi wakati wa kuharvest tukileta wakuwa wanatuchukulia viazi sote. Tusilete labda waseme hii kuna type hii hawataki hapo watakuwa wametuumiza. Mimi na serikali yangu hapa mbeleni tutapeana hiyo cooperative some money. Nataka waandike proposal mzuri ili wafikie wakulima 1 million Kenya shillings. Without wakulima, without the farmers growing the sweet potato, hii factory, hii kiwanda chetu hakitakuwa na raw material.